Baba higene ne yo mbalame sha kwa Uzagighir kpishi na ha kwa Uzagighir ne va duwe ma shi yo lam sha mi kpishi yo hingi nzu na ha kpa se hense alu ewe na ha uwo tiv kwa walu Uzagighir yana tayo yuange na ha shi va fa ka yilan onangu Uzagighir yo ka ha ma iaven na ha ona na nyor kuma ve a yilan na nangu Uzagighir. Uzagighir Inja ne ya ukawe obeyo na klangwa ge yang na lo na milaga na Uzagighir na ha karu kila ma ba Uzagighir wa kla fatu da vine na ma shagbundo ko rugumo wo vine laga vine ni vinve Paulo vine ni lo maje na ha alwe makana simba se Uzagighir yene simba se kila lu yev gane ya se fatu na ka gen yansulu yev bese laga na ha shegene hingile ka kwa homo kwa na ha alwe ka ma boro Uzagighir walu vine na ma sham vinu vemba ukla lu ageyo gala na ha nso mi ma mpi kwa Uzagighir ne ya lu ka kwa se shini no so kwamba Uzagighir no so kwamba Uzagighir ba kwaraka bada yuha kilo kase ditso ga no so kwa ka Uzagighir Na baba sham lu anyomyo ka nyoma me na ha ulava nyove na hi Uzagighir. Kwangula na ha watabe echu kam lu kiyo onange moge na ha mbe anyi makunda anyi karuha mbi menkra kunda anyi karuta ogene la gana nyosha nyuwa amnega babunde na yo onanga na ha ubunde yo kraluna tahabi ungara ka ko fatu kawe ka hi nyom na ha kenga ba Uzagighir yo kamba kralu peyo gala Okay. na ha alwe ne so ya ne fatu ka ne hi na ha ya kape alula baba o passe kwa ne hachu ka awolun ko Uzagighir ya iorun ko ijogo bipa shi iorun ko choroko na ha pa ha kwa orun wo ya Uzagighir je pa we ngwe anyom jira aga na ha da o ko jogo bi ma choroko jia ma sikra fa kwa shunjira aga na ha Uzagighir be me sipan sitacho yuangega